Basically dia tanya, nak tanya apa setup kalau nak beli 10 rumah lebih dan gaji 4,000 sebulan, 100% investment. Boleh ke Eva? I think boleh je. I mean, we have clients who have done that. Our clients yang paling successful as of today, dia datang waktu jadi client tu, gaji dia 4,000 je. Of course, gaji dia bukan 4,000 sekarang. But at that point of time, and that was 2016, dia gaji dia 4,000 lebih je. Today dah beli 23 property bro. So dia macam buku saya, 23 property. Cuma saya buat 23 property sebelum umur 30 tahun, dia buat 23 property tu sebelum umur 35 tahun. So the reality here is that bila you ada ilmu, you ada skill, and you dapat deal yang betul, benda ni tak susah. Right? Nak beli 2 property yang pertama tu senang guys. It's too easy. Kalau you kerja kerajaan, 3 property pertama senang gila. Easily can get 90%, 100% loan. Cabaran dia adalah bila nak beli property yang ketiga, keempat, kelima, 70% financing. Right? So you kena ada discount minimum 30% to continue to beli all this property tanpa modal. Tak kisah gaji kau kau dah ada 5 property ke 70% financing, you can still get 100% loan beli property macam tu. So memang kerja kita ni, specialty kita ni is solve problem menggunakan property. Kita menyelesaikan masalah menggunakan property. Ataupun you nak dapat 5,000 sebulan, and then sebab satu property boleh bagi 500 satu bulan, so you kena ada 10 untuk dapat 5,000 tu. So jawapan kita adalah, well, actually kita ada klien yang satu property buat 5,000 sebulan dekat Johor. We just launch a property this week yang boleh buat 5,000 sebulan, satu property. Kalau you boleh beli 1, 2, 3 biji property untuk dapat 5,000 sebulan, why you want to buy 10? Gitu So kita akan mempersoalkan, tapi kita nak bagi you cara paling senang untuk sampai you punya goal. Faham tak guys? So kerja kita ni is that you datang jadi klien ni, you kena bagi tahu first matlamat you, what is your goal? Kenapa you nak beli property ni? What is the financial objective tu? And daripada situ tu kita akan bro tak payah nak beli sampai 10, beli 3 pun dah dah. Kalau this is your goal, beli 3 pun dah So nak beli 10 technically is not a problem. We have clients who dah beli sampai lebih pada 20 pun over a space of 6-7 tahun. So 10 is confirm doable. So kita akan persoalkan, do you really need to buy 10? Or 5 pun dah cukup. And if you still cakap nak buat 10, let's go. We help you build a portfolio yang boleh sampai 10 property lah.